Shalom manbanta krina perpulungan Tuhan ijape kita ringan ijenda isikapkan kami karena suplemen pekan kebaktin keluarganta ibas wari siplimaken. Alu bahan renungan ta ibuat ibas sada Yohanes 4 ayat 16b sekubas ayat 20 sada. Tema singgo isikapkan manbanta jabu sinahkan kekelengan entah pe jabu si sosial budaya sangkep geluh. Perpulungan ni Tuhan invokasion ta ibas wari pelimaken adilit silam perdiatekan kade-kadena terlebih-lebih keluargana enggo i perso kena kini tekena jahatan meia asangken kala silate man Yesus Kristus sada Timotius 5:8. Jadi arah invokasio enda isinget keman banta makana kita harus peduli nang dangi keluarga anta nang dangi kade-kadenta. Ola min kari sempat kita ulin man kalak sideban asang kenang dangi keluarga anta. Tapi orang-orang terdekat telah gina lebih sicidahkan karena perbahanan ta simhuli. Termasuk man keluarga anta, nande bapanta, sinina turangta, bagepe kade-kadenta, janah sisa dak niteken iaras kita. Lebih nasangkan nang dengi krina manusia, kita harus melakukan simhuli. Bagepe erlajar kita ibas khotbah ta enda, sada Yohanes 4 ayat 16b sekubas ayat 20 sada. Ayat 16b nina dibata kekelengan kap janah isi sirkeleng ate ia ringan ibas dibata janah dibata ringan ibas ia. Kekelengane ibahan jadi serta ibas kita gelah kita lambiar jumpa ras dibata ibas wari pengadilan. La kita biar sebab kegeluhan ta ibas doni enda bali ras kegeluhan Kristus sangana ia idoni enda denga. Ibas keleng ate lalit kebiaran. Kekelengan si serta erbahanca kita lanem biar. Hukuman nge si erbahanca turah kebiaran. Maka kalak simbiar denga, tanda nalangalit ibas ia keleng ate si serta. Kitang kelengi sebab leben yang kelengi kita. Adilit kalak singatakan sama kekeleng ate na dibata, tapi nembah ate naman seninana, kalak si bagai pergua. Sebab kalak silang kelengi seninana si idahna, labu tuhu yang kelengi dibata sila idahna. Enda me perintah singgo sialo kenibas Kristus nari, ise sing kelengi dibata, harus maka ikelengi nape seninana. Perpulungan ni Tuhan, jelas kele isingetken ije naman banta, makana erkite ken dibata nge enggo leben kelengi kita, maka kita pelik tanggung jawab ta harus kelengi jelma sideban. Apalagi kelengi senina restoran tame bagi, kita kelengi sebab leben dibata kelengi kita. Ibas sada Yohanes 4 ayat 10 siwa. Maka lah boleh alasan ta guna lang kelengi keluarga anta, guna lang kelengi sangkap ngeluh tasap dibatang boleh ben kelengi kita. Bagepe adilit kalak ngatakan sama kekeleng tena dibata tapi nembah ate naman seninana kalak sebagai perguak. Sebab ugani ta bancir keleng ate nang dangi dibata sila idah kita tapi senina turang ta sidah kita pelate ta keleng. Maka kita perpulungan ni Tuhan dijape kita ringan ibas paksa genduari enda adilitkin kita langa erdame rasenina turang tamari erdame kita kencanggo sialoken kata dibata enda. Olah kari man kalak kita mahuli nang dangi sina turang tapi kita lah mahuli. Olah kari nang dangi jelma sideban meriah siakap berteman tapi nang dangi keluarga inti tapi lah siakap meriah berteman. Apalagi rasenina bagepe turang tame bage. Jadi ibas ayat 20 enda jelas kel ikatakan sebab kalak silang kelengi seninana si idahna labu tuhu yang kelengi dibata sila idahna. Sab nangkai, kalak singgo ngejapkan keleng ate Tuhan, di tengah-tengah kegeluhan nape, ngasup yang bagikan keleng ate Tuhan nang dangi jelma sideban. Kalak singgo ngejapkan pengkelengi Tuhan, ngasup yang kelengi jelma sideban. Jadi uga ninta ngatakan ca aku nggo ikelengi dibata ninta, tapi lalik si cidahkan kekelengan dibata nang dangi jelma sideban. Harus namin adinggo si gejapkan kelang ate Tuhan, go sinanami kelang ate Tuhan, kita penggit berbagi karena kelang ate Tuhan nang dangi senina-seninanta, nang dangi keluarga anta, apalagi nang dangi sangkap ngeluhta. Sabte mata jenda, jabu sinahkan kekelengan. Jadi nahkan kekelengan man ICP. Jabu sinahkan kekelengan. Anggota jabu nande baparas anak. Jadi nande baparas anak, nahkan kekelengan man ICP. Apalagi kepada orang terdekat. Nang dangi keluarga bagepe sangkap geluh. Dalam kurung jenda, jabu si sosial budaya. Jadi sosial budaya ni nenda mau bergaul, lah tertutup, lah ya saja cakap na meriah.
bersosial budaya enda mau bergaul, mau membantu. Bagepe la dirina ngencai ukurina, tapi lit pe biak ibas ukurna guna ngukuri jelma si deban. Kala si bersosial budaya, bersosial ia, ngasup beradaptasi, ngasup ngaloken kala ugalipna. Jadi jenda jabu si sosial budaya entah pe resangkep ngeluh. Ugakin jabu kala Kristen sinehken kekelengan nang dangi sangkep geluhna. La kita mesra sangkep geluh tae, kita lupa nang dangi iya. La kita bayak sangkep geluh ta maka kita biar man bana. Tapi susah mesra pe kecibal kegeluhna, mehamat kita nang dangi sangkep geluh ta. Peduli kita. Bagi kuan-kuan kelak karo nina mehamat rekalim bubu me bagi. Metami anak beru, mediati kita nang dangi senina-senina ta. Jadi ije nama isingat keman banta jabu sinahkan kekelengan jabu-jabunta ijape kita ringan. Di tengah-tengah pendahinta, di tengah-tengah lingkungan na, sehken lagi lalap kekelengan nang nangi jelma sideban. Jabu sinahkan kekelengan nande bapa resana anak. Erlumba nahkan kekelengan nang nangi jelma sideban. Erpalaskan kata dibata. Bagi pejabu si sosial budaya. Lah cukup kita hanya tutus ibas erkini teken. Tapi kita pe selaku kalak karo, selaku gereja suku. Harus kange si angka karena budaya anta. Bagi pe bersosial. Mau beradaptasi, mau bergaul, mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Janah ugaka jabu kalak Kristen nang dangi sangkep geluhna. Lah hula kari kata di bata enda terjang si orati ngenca. Tapi lah kita ngasup nahkan kekelengan nang dangi sangkep geluhta. Perpulungan ni Tuhan ibas diskusi inta ijenda. Lit 2 penungkunan. Turikanlah kai ertina di bata kekelengan kap. Adisi oge ibas bahan renungan ta enda. Erti di bata kekelengan kap. Enda ngatakan caman banta maka di bata dem alu kekelengan. Di bata dem alu kekelengan. Kita enda katakan anak-anak di bata. Adi di bata pedem alu kekelengan. Maka kita pe selaku anak-anak na iyajuk kita. Dalah banci kita ngeluh ibas dem kelengate. Kita selaku anak-anak di bata ngeluh ibas dem kekelengan. Ngasup kelengi. Jelma sideban bagi uga kita kelengi dirinta. Lah saja teman-teman tas si kelengi termasuk musuh tapi bagi. Musuh-musuh tapi si kelengi kah. Tapi kami percaya kita singalukan kata di bata enda lalik musuh tapi bagi. Jangan-jangan diri kita yang menjadi musuh kita. Karena musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Maka si peduakan diskusi inta. Turikanlah kai si arus ilakukan jabu kalak Kristen gunan cidahkan kelang di bata eman sangkep ngeluh ras perpulungan. Jadi si harus ilakukan jabu kalak Kristen gunan cidahkan kelang ate di bata man sangkep ngeluh ras perpulungan. Ngasup ian cidahkan kelang ate man sangkep ngeluh ras perpulungan. Kai keh saja enda harus dilakukan iya. Nang dangi sangkep ngeluh, adi susah sangkep ngeluh tae, litmen keinginan bas kita untuk nampati ia. Bagepe, uga kita cidahkan keleng ate di bata nang dangi perpulungan ya, disakit umpamana anggota perpulungan tae, peduli kita man bana. Si dahis totokan me bage, adi umpamana jarak yang jauh umpamanya lit sakit keluarga anta, ya paling tidak si telepon lah. Si totokan, kita bertanya tentang kabarnya, tentang perkembangan kesehatannya. Salah sada caranta gunanakan keleng ate di bata nang dangi, ya perpulungan bagi pesang ke ngeluh ta. Janah kita ngit si hamatan. Di bata dem alu kekelengan. Kalak si dem kekelengan di basi, yang ngasih dia menghormati orang lain. Maka kita peyajuk selaku kalak sirkini teken. Ngasup kita mahamat nang dangi sangkep ngeluh ta. Mahamat nang dangi anggota ni perpulungan. Si keleng-kelengan kita tidak ada pengkotak-kotakan. Jadi suweras tema tandai ibaswari si pelima kenenda jabu sinahkan kekelengan. Jabu-jabun ta sada persada ijape kita ringan. Mari dage arah sikap ta, arah caranta geluh, caranta bergaul, ngasup kita nahkan kekelengan nang dangi jelma sideban. Belah jelma sideban ngejapkan keleng ati Tuhan arah perbahanan taras kegeluhan ta. Bagepe bersosial budaya. Kita bergaul laras sada suku tangenca.
beda suku, beda latar belakang, beda agama, beda cara anta geluh, cara pandang ta. Tapi ngasup kita bergaul, ngasup kita menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Bagepe arah jabu-jabunta, ngasup kita nahkan kelang ate, nang dangi sangkap geluh ta. Adi katakan kita, kala si makhluk sosial, kita endape memerlukan sangkap geluh, membagi. Sebab ugape kita jorena, adi labo si tandai kak du sangkap geluh ta. Kunelit umpamana kerja-kerja bas kita, lit acara suka ras duka, enggomelah hati siakap adalah si tandai sangkap geluh ta. Maka perlu ke kita bicara kota pe kita tading selaku kita kalak karo, maka perlu kangin da si tandai sangkap geluh ta. Lah cukup kepekan kata di bata endan casi pelajari. Tapi uga kape kita banci nandai sangkap geluh ta. Kenca enggo si angka karena kata di bata enda emekap karena kekelengan si isingat kenda ijenda di bata kekelengan kap kita pe selaku anak-anak di bata ngasup kita pepaler kekelengan nang dangi sangkap ngeluh ta dilakak nus tandai sangkap ngeluh ta mela bokor sta kuise si pepaler kekelengan bagi. Tapi ketika kita mengenal sangkap ngeluh ta ngasup kita peseh keleng ate di bata nang dangi sangkap ngeluh ta. Maka kita pe di tengah-tengah jabu mungkin nande ngenca tutus ku gereja entah bapa ngenca ijenda adikin kita ngejapkan kelang hati Tuhan si ajuk anggota jabu EP tutus ku gereja ikut mat bagin ibas dahin-dahin pelayanan bagi kegiatan-kegiatan kategorial PJJ, PA Muria Mamre Rasanak ta Permata, Rasanak ta KKR selaku nande, selaku bapa si ajuk anggota jabuta guna banci ngejapkan kelang hati Tuhan janah nahkan kekelengan nang dangi jelma sideban. Kita selaku makhluk sosial, kita ini tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Uga kita pe sukses na hebat na bayak na, kita tetap membutuhkan orang lain. Maka naglah banci kita ngasup saling menghargai ras jelma sideban. Si cedah ke lebih perbahanan si muhuli. Arah perbahanan ta si muhuli, jelma sideban banci ngejapkan kekelengan ta. Baci itan dekala isikin di bata arah kekelengan si isahkan kita nang dangi jelma sideban. Sebab di bata kekelengan kap. Maka ijape kita tading. Kita harus membagikan keleng ate di bata nang dangi jelma sideban. Ibas pendahinta, ibas lingkungan ta. Si bagikan keleng ate di bata bagi uga di bata setia man banta, uga di bata perhatian man banta, uga di bata keleng ate man banta. Mari dagi kita pe keleng ate nang dangi senina resturang tar keleng ate man keluarga bagi pe nang dangi sangkep geluh ta. Amin.